Sanbona Ndumelang lebitso la ke nna Pili from Kolenanegong la Identical Force. Today ke go plekeng engwe ba bitsa ka Setlhakwana go Setlhakwana mo eleng gore ke tlokwa site ya bo mme gore why today ba re biditse and then banya gore ba thuse jwang. Let's first get the side of Makoko. Sanbona le kae mama? Ke tlo tsa voice ya go zama gore we yeah no mama le go le re biditse why le re biditse le go mabapi la pala motho mtatane le mmane le khaitsedi ya ke re setse ka khaitsedi ya ke o tela ba bang bana ba bona ga mo mama ra mmadisha ga le motho enda go bolela fase le ka ramgalo bolelele godimo kgono kwana le mo di FM le dulutse di pere kutse mafilo kutse kichate le lon tutela kitse Luano o senyegile mo ka go fo go balla ka kgetse ka ka yotse a wara puta re sa duki mo gae ke se rebela iswiso singaga ke se rebela iswiso singaga se kaya pa akha se kaya pa mar lezo nke ke ntse fanga ngelo ke tsime ku ngwana mo go nna isebe ke bona motho mo nda ba go tsika ke tsie ku kwana le ba bona koko ere omong abazi bazongichazisela ngcono koko ngizomathi ustara mba ukhening ngichazisela koko ngifuna ukuthola koko maye uyangivisa ngendaba lezi khule khulu koko okay silapha sizokulungisa indaba kwamathibela sinekinga ngendaba yekhethe emkhulu ngoba namhlanje siyarareka ngoba lapha kusekhethe emkhulu kuseholweni kusebuthabelo kulapha sibalekela khona ebuthabelo namhlanje sasakhona ungena elikhethe emkhulu asakhona uzokulungisa izinto zamadlozi ekhethe emkhulu namhlanje siyarareka deswa sifuna ikhelebho ngoba ekhethe emkhulu asisangeni kuthiwa ukuthi kunabantwana bangaphandle thina abantwana esingabaziko sibancane azange thina satshelwa ukuthi abo umalume uchile abantwana ngaphandle thina sarareka abantwana kungwatshiwe azange kwavela kuthiwa ukuthi kunabantwana mara kwathi after ukungwatshwa kwathiwa abantwana bavelile mina bengandebele ngafonela bagogo ukuthi abocheli boyinolisedi beze ngesitolo bathole abotomasika ebathengisako babaruthule inkhiya ezandleni bathi babaruthule inkhiya ezandleni ngathi bathethe nemali ethilini kwathi akuthathwa nemali ethilini khona lapho bazamile lokuthi bafonele amaphoyisa bafune ikhelebho emaphoyiseni mara amaphoyisa ikhelebho lakhona azange libe lihle azange likarise phezulu kwekhelebho lelo kwafikelela lapha uthole lokuthi amaphoyisa lakezako kwakhithwa i-authority letter kwathi akhithwa i-authority letter amaphoyisa labathi authority letter le ya isayinwe nguSarakekani bona ukuthi bazokupha ipile elapha le engene besana babathi bona ibereki aziphume la wabababo lamhlanje sikuzokubusa bona ngaphakathi komzi kwamathibela so kwakosa ukuthi abantwana laba sebezene group yabesana lapha bezene group kwaqala igroup kwathaqala igroup ngakungikosa lokuthi mntana ngisuke ngikandebele ngoba amaphoyisa bakhona ukupha abompho
nembereki bezingaphakathi zithuku amaphoyisa bathi i-authority letter bazabakhalipha njani ngoba isayino ngusora makuthekani wangikhosa lokuthi ebusuku mntani ngilale ngireya ngekoloyi ngiyepitori ngokuthatha umani kwakhe emabupani eze azokulungisa indaba e-authority letter ngoba amaphoyisa abakhona ukuhelebha isizo abantu bangaze abesana basazi ukuthi bazababetha bazababulala bazabathini abanalo ivikelo abanalo phezu kwamaphoyisa bahlokhe ivikelo phezu kwamaphoyisa into engizisa ubuhlungu ngize ngareya ngayipitori ngakuthatha umnikazi ophethe authority letter ukuthi amaphoyisa azokhona ubaphi ihelebho ene sizile ebusuku sile police station sile sobathatha ngembala nami ngithangifika konomani sitholile vele istrata sigqwele utshwala babukhiphile bonke emafrijini bekuselwa lapha sithole kugqwele kumnyanya lapha kuselwe phathi kobusuku bebe babuyile bagrinder vyala bathatha ubunye utshwala babe bajama lapha egeyidini bathe ukuma nomani bathi kibo nina Lukazi-ke nje kuphelile senu sibawa nipakeni esinye nesinye senu nitsho nikhambeni la sekuzokubusa thina amadoda kwamathibela sibawa kuzokubusa thina nje amadoda kwamathibela bathi nje kutsho kuphela namaphoyisa la azile le station commander siziliveli zize zithu besikhona ngekolo sibaselemva amaphoyisa la bajamelele lapha eqadi station command kweza sona wakhuluma nabo ngathi station command no akunje kwenziwani wathi niyabona amaphoyisa la jamele eqadi mina ngizobathini angithi bakhapha ihelebho zangele khona okay kancane ngifuna ungitshela ukuthi umuzi wekhenu nicothe abantwana bangaphandle banikhiphile ekheni yebo kuphethikham beza nekolo ubaba lo bathumela nekolo yanenye mama batamela khophela batamela isitubulelele mo ka batho batamela mama ke sizwe no mama nangu batamela mama ngwakamani mara ngizwa mara khole mama batamela mo banikazi laba sifuna ukuthi ukhulume mara asuke from kwamampuru SDL Poto namhlanje si abantwana arisakhonotla kakaburina kikamoke kakamamugulu kigudishithe ke mamugulu isale bana ba beshu ba sepela a ke sa khonotla mokhwe re tshaba le go tsena bana ba ba geshu ba tlile ka kwa go nna ba ba ntshitse ba re ka lengwalo ba tshabela ka kwa go nna ke tswa mradio ke ba hwetjana pateng ke hwetja motho pateng ba ba re ile go ba re kitima o igae ke rena go ria ga jwang ke re khane ngwana I ka bo hlokofetse ga ke kitima hwetja bana ba dithuthwana dipijana ditetse mo mozoke go dishitse ke mamogolo le khaitse di mathibela mshopo tse di rile ke nna re tswa SDL Poto ngwana we sho o hlogishitse ke le hone le sente ya gage ga ke nayo sente ke sa ilele ke follela motso wa mamogolo le ngwane sho le bana ba besho gore ga ke re ke ya gae ke ya kae yo enye into esisuphungukhulu engifuna abantwana laba ebathi umathibela ngubababo into yabantwana ngeke siyala angeke sivume umathibela bangakhambi nathi ebusuku angithi la kade ahlekisa khona besingekho angithi so into yabantwana ukomu bekade bangezi kuzokuhlaliwa phasi khona umbuzo omunye ngifuna ukubabuza bona ngifuna ukubabuza lokuthi isikhathi sonke umathibela ekade khona ukombe bangaveli kubababo asaphila bazozilila ukuthi umathibela ngubababo umathibela abalungisele imfanele zabo akhona asaphila bazokuza ngemvunguvungu ngozokudosa inkhiya emberegini zakwabathibela bathi bona amadoda kamathibela bazokuza ikombe bangezi umathibela asaphila bazomtshela ukuthi mathibela namhlanje sizoba madoda emizilo umathibela khona ukwazi ukuthi uchiya amadoda omuzi ngakwakhe sizokhona ukwazi ukuthi umalume sibambisene namadoda omuzi awachiyeleko into le ikhambile ibuya nekhotho abantwana bakune kube after ukuphula lapha amaphoyisa bathi no ukusarakekana ngoba uphethe authority letter ukhambe uyoyikhrobe zidala uyokwenza i-stop order
abantwana babangasanihlukumezi ngoba i-authority letter le ichaza ukuthi izinto ngezenu kuphelile iqala lakaMathibela labantwana laba sebabuyaphi angabe ngibakaMathibela khanikomba ngezi bazokuhlala nani phansi indlukazi bakhona ukubiza amadoda okaMathibela ukuthi kunabantwana napha ngikhaya izani nizosibona uma ngithi naye umzilo